Maloi lau mali e aho e ki mo lele e tonga ko toape. Fia ke talitali lele ki mo tolu ki homo uni ngongo mo lele te o tonga ulua ki mo iwa. Ka ma foke television e tonga ki he hoani. Wakai ke ngahi ulu i o ngongo. Whapapao i me he potungai mo ui ko i tonga ni liwanga o e Omicron i COVID-19 aya koe BA5. Wheloto i potungai ako mo ako ngā wewe potungai mo ui ke tau he whānau ako i he kasi taha awa mo i whāko ia o ia kolotoloto kolomotu a i api ke hike puke e ngu whai ako mo i whānau ako i ngai kalasi ke ini i COVID-19. Pea rotonga wha watu ai ngahi tokoni ai office whawhanua koe ki ngahi mea whatupa ke ki haapai ki ngahi wesia ko ia me he lala a. Koe wakailiwa eni ki he whakaikiki. Ko whapau I eni me he potungai mo ui e he tale ki ta moi toki tāsa hea kau ola, ko I tongani liwanga kehe o e Omicron aia koe BA5. Ko e hiri eni whahalo tongai whataha me kau whaingongo I he whiawhi ahoni, aia ne iai tono ia senolita tui vai o nea mai whaikiki mo I whamui taha ko ia o ke COVID-19 I o tau whonua. I he whamatala tale ki ta mo ui toki tāsa hea kau ola, ko liu tu oua eni e vailasi I tongani, a ki hono whapapau I me ngai 7 e whakawhalawa ki no usila o whapapau I ai koe vailasi BA5. Mai no whoke koe BA taha me BA1 ke whiawa tongani moia I he kamataanga koe e mawhola COVID-19 I tongani. Ko ne tuwhake tai mini ko os mahino e ni tau wei tau ki wei me taha. Aia ko ngahi wike koe ni ua ko osi ko te ki alaki ki wei me taha ki olunga. Pea koe hanga pe koe whamatala ki mua tu koe whainga maari e pe ku tō mai ki wave koe ni e ku ngai whapapau ian koe BA5 en koe BA1 koe BA5 pea ku tau mui pe whoki he fo I na tūla koe au e mawhola e BA5 I muri e ku hanga pe ko nusila whaketai mini koe BA5 me I pese te hiwa noa e nau COVID ka koe whainga maari e pe o tongani ko ne tō mai ne o siai ki tō COVID. E on mantu whang nata o stoa tau tō le tau whai wave lahi. Pea koe konga lahi kakai ko na o suhu malui. Aia koe tō kato e ki whai wave koe ni o te kia hatahai e mālolo me ai. Ai koe kato e kau puke koe ni tō maa pe. Konga lahi ki nau tōlu nau tokoto pei api. Pea o kunau whainga maari e katoa pe. Ko e tō kai whare maha ki o ku whainga maari e pe moia. E hau mai ke ane a whi. Ko me mei e toko hiwa ke toko honga fulu pena e toko te whare maha ki. Ai au ku kai ke pehe ke hatahe puke lahi ai. Pea ku whainga maari e pe mo e kau ngāwe, mo e ngahi nau nau. Na te pehe siale o kuia e tūi ko ia o mai ko ia BA5 ki tongani, mi he kau pā sese ko ia na e wholau mai mi tō pule a ngā. O kuna tula te tau pia e vailasi BA5 mo BA taha, ka o kuto e whaweangi a ene mawhola. I he teim tatau kono whakaawa ko ia whewholau aki I he kau a whanua, o ku iai pia ngahi makatu unga I he wholau mai hataha ki tongani. Tolotonga whataha mo kau whaiongongo na te iai pia ngahi kawe inga kehe ne o hake o kau kea me tokanga ko ia ki he lahi e mālolo e longa I whanau, I hono tuku hake I he media whasosiale. Koe kawe inga ni whoki na iai tokanga, pe koe hae makatu unga lahi koe e mālolo e longa I whanau, a ia o kuia ngahi tuku a ki o hake I he media whasosiale, koe tōnou no e ngā ue e wharemaha ki, mo iai whilawe I tonu mo e hohumalu I COVID-19. Kāna e whakaikai I eni e he tale kita mo ui toke tāsere a kau ola ai ngahi tuku a ki I koe ni. Mo ni ko si whaipea e whetano akia mo e kau toke tāko na ngā ui ta whakoia, ai o koe kia ha, o koe kia ha palpare mai he ta whakoia. Anga koe koe ta whaaki he whaere. Au ko koe kia haane liliu. Na mausio mato ke whika koe o e pekia. Me sanuari ki siulai o e taune. Pea whakahoa ke he pekia I sanuari ki siulai wafe tahahiwa. Ai ko sanuari ki siulai wafe tahahiwa. Na e pekia e toko tolungea wonongo fultuku. Foi mai nai ono ko ia. Sai ko sanuari ke siulai e wafe wan wowa
na pe kia e toko te au no futu. Sai ko foi fika ko ia o te ke complete. E ko inga he ko ele sisita mai ko e ka pe kia ta do fito ke pe kia ko i tu e fere maki. O ki fa to mo i mai. Ai ko fe ma o ia ke fa fonu mai no def notification do mare sisita. I may take foi anata 6 months because atau ke ma fata ma tol ke kakai te na mena tolo o le sita na def certificate ka pau ko kakai tangata ko inga ko api mo inga me pe e tam ko pe kia ya ka to le ke ka vai fe fini ai ko ke futo kanga kakai ki ai but o mausio ke ka to me u tau ki mo o ke to ko la he ange pe ai pe kia ia ko foi 6 months e timing kai ka mahal pe ka te tanak ma complete e kai ke fuwa o ke fika ko ki mo ai o kai ka ha fai nga warning ia pe ka me te mausio ka he timing ke ngali o pa fe tata pe mo fuwa kai ma to o kai ka pe kia ia te ngali fula ta do ke pe kia fre ma Mahina foki ko ka venga ko nyok pere ngesi pe akulahi lahi tokanga ke kakai e whenua, pe akulahi la ulea himitia fasosiaria tukua ki e potungai mo ui. Kana pehe akau ola o iai pe founga e malawa ke te whingawe a kiange potunga we mu kakai ke veteki ai palopali mani. Por mani te kia maha foi lao ngai ka personally. Nei pe ko hange ko vilo hake mea ia hu mai social media te ke o whahetala noa ki o me family. Ako ngahi mea pehe fokia o tonuia ko ki mau tolu mo family. Ke mau tal no e mo family ke mahino ka nau tolu. Ka ko hange te au ia o ku wai foi taimia ku mahino ia ke foi next of kin. Ka ko extended family ko nau tolu na hanga race issues. Ai ko o majority e u te fia ko ni le foi mahagi ko ku ilo aku ia ko si mahino i pehe toke ta mo ho pe ko ha. Ka ko ngai me pe ko me fuki o ku ba ko pe mo to tonu ya ke la nga e potunga o he ata ko hinga foki o inquiry police inquiry ka pa fa fange ko hatu ko aki ya ko ale vai ke ka police ke fa inquiry ka pe ko me ko fa sula ko hinga sula ke vete ke ngai me pe ke clear ai te ke tau ai ko oxisi pe no fa me ko ya ko ngai me ko ko ele fo ma wa ngai ke ai o atle vai fo mata la mo fo mo ni pe ka ko fa nga stage ku fe ma ke si o la to fa e ko fa to ngai pe o ia ha ke media e ngai ta la ngai ni o pe ko ha mo ha ka ku wa ta pe ngai ma ta pa ai even ke o ke ka police e ko ka me ai o ta Kai ke ko ka vingani hoko at pe ano mui e ngongo ai le tio tonga. Mai ngonga le teo me televisione tonga ko snorita tu vai. Na e kamata i pea ni awhi e tuku atu e tu utu oni e pule ako o iako lotoloto ko e kolomotu alo se kuluka ki e mā tu atahi whanau e kalasi taha o e moe whā ki tau hipe ki nā tolo i api. Hiri ai whelotoi e potungai ako mo ako ngā we moe potungai mo ui i hanau Stevie ai api ako pea mahino mei o kei e whanau i he ngai kalasi ko i niu nau puke he koviti tahiwa pe he ke o ngō whai ako. Alice Tupo moe whai gigi. Nei foki me tō taha i karasi o nuna i Sivia e whaiako o mahino o toi puke moia i COVID tahiwa. Ai e koe tō taha pe ia me i he foi whamiri koe kukau i he puke i ngahi karasi ki la lo. Iene pehe e tauhi pe i api e whanau koe ni o ka matalau ia me i ane awhi tō plelulu koe kohono wa ni mau agosi ki aho sāpate koe kohono wa walu. Pea e toi foki me lewa whanau ni e ahmoni te ki he ako. Ke lawatu ai timi koe me potungai mo ui o toi civic COVID tahiwa ki nau tolu ke whapapau i e tuunga koe nau i ai. Nei pehe pule ako ki he ongongo ai le teo mai televisione tonga i he pongpongi ni. O ku whema uia ke tau he whanau ako o e GMS Kolomotua ai whataptapu i mo whaihi ehi ke malu mohau e whanau ako pehe ke nau ngahi whamiri. Ko i tapo lewa a kuluka ke mātu a tau hi whanau, ka paulewa e whoki mai e whanau ki he ako pia ka ataki o whakakato mai e ngai tūtu uni ki he teunga ako I hono whātui e mea malu I ke whawhonga I he whānau ki mo abetok o mai ki nau tolu ke hako, ke malu I pe ki nau tolu mea nau toi whamawhola atu ai mahaki ke toinga o he whānau o te eki ke nau puke. Ma ai ngonga le teo mai televisione tonga ko Alice Tupo.
Ko nga ona tu eni office fa fonua ki na to ngai kina ko ngai me afa tu pake penimo o to koni ki na fala ya to mo anga vai ngai mo tu ha apai I e mahino ko osi no ngai mo anga vai no ai ko we sia me lala a I ngai wike ko maliwatun estu ko tu foke fa to kanga ke ko to ai o tu tongani ai fa to kanga lala a mo fiema o ke nga we fa poto a ki mo anga vai nengo ai ngahi o ha ko ne to ki fonua ro to ngai vai time fa to kanga ha ko ya ne hoko I he lorotongani ko kamata ke ilonga mai ngahi we sia me lala a. Hange goe ku hoko ki haapai ai lahi ngai sima vai ko maha. Pea lahi moi honge vai makatuunga pe mi lahi ko ia oi lala a. I ono whaike ege ngonga le ki omo televisione to ngai tale kita oi ni mo mafua maka. Ko ono whahoka tueni oi tokoni. Hiria ai kole tokoni me office ko wana haapai. Ko e kole me ka office kolo me ka pule whavahe me otu momu amolulunga. Ki hato koni whawawave ki he nau maonga vai ke hike tu unga whatuta maki ku hoko tupu me he lala a. Nei rawa rewa le rea te tunga mātua me he ofisi koe ni whafonua ki lana tonga ngai kina o e ngai whatamaki. Whafōpe I he tokoni ai pureanga. Ke whai e ngā ue koe ni ki hono liliu o e tahi pia pehe ke ngai sima. Vai peia o ku tuu peia te ia ka o ke whahano ngā o ake. Ke whai hano liliu ke toi maange, ke lava mau mea I Hawaii inu, no muka, pia pehe ki lulunga. Pia koe tūnga koe I he lo tonga ni ko mahino pe ko au mahalo ai vai ko liliu I no muka ki ha rita e uamano tupu. Pia pehe foki ki ha whewa, Lai I he rita ia whafofua ke ha rita me yofi I ano mano o si whai ngā wiki ai ha whewa. Whatonga iani koe taimi koe ni koe wike ko o si whoko wiki ana e hako pēnei pege ke sai e tahi. Pēnei tūnga e nofo pēa tūnga mātua ko ni o whako whatongia I ha whewa ko ni pēa mō lulunga. I he lotonga ni o kuna ngā onua tu eni ki whanoi fua pehe ki ha whewa. Mo I ngahi motu takataka I ke he wāhenga lulunga ke toko nia ina mo anga vai ke uhike we sia mi lala a. Nei pehe maka, ko e whaamu ke ia o toko ni ke kotoa o e otmotu o haapai. Rotonga ni li pōti e whaingonga e whaleni me vai whanua haapai pe ni whatawhihi, ko haa mai me we sia e he lala a I ngahi ngoe me toko ni o haapai pehe ke mon manu hangi koe whatapo. O haa hono ue maki tatau te whito ke he mea kai ko ia upanga whatapu ke whanau koe pulu pe mai hosi. Haa rahi au pito nye wahi ripuka, a ene moa au pito e sāwha o lava ke, o matunga pe mi ai. Hono tukuange ni tokolahi o e nau whanga mon man koe pulu pe mai hosi. Ai au taka hore ngahi api, wa umai ki loto, ke ngahi loto kolo ai e taka kaworo, pe koe alu holo ai ai whanga mon man koe ni. Koe miha mea toko ni koe ke nau mak mea toko ni ai. Ha mahina pe he lahi rewa ke kamata ke whakaholo e ni ihi ai uru akau koe koe. Kai pe he foki ki he akau koe nonu, ono whinga I ke whawhanga a ki whanga whatapu ai whanganu koe ni. Te mahino au pita pepe mene ha he potunga I whanua ai melo koe ai musie. Melo au pita musie ia lanu melo au pita koe ni mahi. Koe ai puloloa koe ni ai laa. Peo kai ke ngata ne loloa. Pau haa mahino ngai taime ni e vevela ai la. Haa mahino mani ngai ni kawai mo wesia koe ngai maala. Pe koe ufi ai kakai ku to. Wesia au pita mo ia ki nau tolu hok to tutu haa mai mo wesia i koe tapu ke ngai akau o ku to ha. Wha maketi o whai whakala koe haa pai ni. Wesia au pita mo tutu. Aku ai ni he ka mo tutu kuna wha ai mate ngai tutu ni Pea kawe pe fuk me mere ni, toko lahi taha ki nga tole hapai ni, kwe pe kuite maa mere ni I market pai ni. Pea tō mere ni ki mui ai lotonga lala, nai kai pe toi mo ui pe loko mo ui mere ni. Nā ne pehe gu whawofua koe mahina e ni e tolu whi au mai hapai mo lala a, ne ngona I pe ngahi uha rotonga I whatukanga hako, ka ne I kai whi unga ai ngahi vai uha ko ia na e tō. Kai ke he kutu kua toi pe, ta pou me tale kita I ni mo mafua maka, Ki e kakaio haapai mo I kotoa o tuto ngani ke te whaboto potoange, hono ngawe aki koe mo anga vai I he loroto ngani. Oku ia I e kore ki te kakai e whonua, ke mo whatonga iange, ke mo tonga I lelei hono ngawe aki ai vai,
o mautonga I e wani foki o hako foki programa ko programa toka ngai kina pe ia anga maheni pe ia ai ofisi ai nimo pe o ko mau whakamanatu ai pe mo fai ta ula ala ai fai nga yako ke nga yako anga fai pe so atoka nga tatau ki hono nga welele aki ma anga vai ko ndi he inu ku mea ipea e ho eiki pe California pe ke fana wako nga yako anga whakatoa nga maheni pe koe ni ke oa te atu pe ke he pai pawai koe I he sima koe te inu pa te toa pe ipu pa te ki e kita inu ka tukutukuange pe ke lele pe iai ai koe ngai whakatoa nga maheni pe he pe o whahako koe ni ki he whana wako I he whungafonua I e ua. O kuke ko hoka tupe ngawe office whafonua ki no tonga kina e ngahi mea whatupake pe ni mo. I hono tokonia mau anga vai o haapai ke whapapau I kumalama ke whiau e nao whiema o vivili I he vai I he taimi whaingata ani. Ko whili e waa I tongani o University koe Pacific tonga ke hoa mo ngawe mo hakau matao tao whatotolo sa inisi misi a pani ke nao whahoka polo kalama whatotolo tau e nima ki he ilo mo tau keilo lotoange ke whatamaki whainatula ko eni koe mo ungawhi. Ne I tongani ai hakulupu hakau matao tao sa inisi me ngahi University ke isi a pani o nau ahiai ke he waa koe USP tongani ke whotu o ngai palani ngawe moe wāwhingai aki koe ni waiwhanua tū pola moe whaiki. Koe kaumatao sa inisi koe niu no whamalmalu he polo kalama ngāwe whakau mea mo whawaha pule anga sia pani ai chaika I he whingai aki me wā ngai whingai aki mo whalaklaka tu uloa pe koe iloa koe set ribs. Ni nau whahako ai e ngai whatatolo I he mo ungawhi hunga tonga hunga haapai mo whotutu o e palani ngāwe koe ni ai e whahako ia I tongani fisi mo Vanuatu. I whamatala ai palo fesa kutaki I he kausa inisi matao koe ni, o hoko ai ngahi mo ngāwhi lalahi hange koe ni hoko I tongani sanuali, ke ne ofongia mamani ke hiko haha molofia ke hoko ai ngahi puhi lalahi peheni oiawhi I mamani. I hene pehe o kumatu ungai ai amanaki whahoko ai polo kalama whatatolo koe ni, ke au sia ha ngai whamatala e aonga ki whatatolo whakako a muyange ai ni ihe unau whiako ke ta whaaki koe ni. I kai koe a pēka ki toi hoko whoke ngai whamatala e malawa o tānaki, ke tā wako mea I he lolotongani pehe ke tu o ngai palani ngā utu uloa I he kahau, ke tau toi hawangi ai me iha whatamaki whakaina tula tatau. O gai whak me whakaamu koe whatatoloni e malawa o a usia e ngai whiwhili, whikau aki me mo ngāwhi hunga tonga hunga haapai, o hange koe pehe, pena anga whewhe ne hoko, koe hae ni tū ke kahau, koe hae mātu unga ni ki hawai a tongani. Koe hae mea ni me hoko o ka pau ne pehe mo pehe. Kai ke he lotonga ai ahi ni whahoko ne whahai pehe tale kita e waai University tongani te kita Robin Havea. O ki ai a loto whikawa University ke nau kau he polo kalama ngai whatatolo koe ni, ke hui e malawa heni ki tai mali ai e whanau wako I he ako sa inisi mo seo ka alawhi University, pehe ke no te whakaivia ange ngahi nau me mea ngawe University ke whahako ake e polo kalama ngai koe ni. Kai neongo ia, kua paupe ki whahoko e ngahi alea pau me whemahino aki ngofua o I kawe University ki ngai whatatolo pehe ni, me he senta o University I Fisi. I hene pehe, whalawa tuai e timi ngawe koe ni ki Fisi mo Vanuatu ki hono whahoko whakofisiale o I ngahi alea I he kawingani ki kamata he tau fo o ua noa wa tolu ki ta ua noa wa walu ai whatatolo whasainisi koe ni. Kai ke heka kaumatao sainisi koe ni kani ihia me he University o Tokyo mo wha whatatolo whasainisi ki he mo ungawhi mo fuike o e whonua. Mai ngonga le te omu televisione tonga ko awa he whanua tō pola. Na e kamata he tahawa hoa tae ahoni e polo kalama e whahoko I he whalaite ko toa pē. Ai koe ahi ahi ngahi mea whango le o lahi siren I tonga tapuni mo ewa. Koe konga pē ni polo kalama ngawe potu ngai Meidek. Koe polo kalama ia mo e Ba a whitutaki koia e potu ngawe pehe ke office whawhonua ke no tonga I kina ngai mea whatupake peni mo. Ke whapapao I e tuunga lelei mo tau e ngai mea whraunga le o lahi koe ni. I he whaki eke mo e tale kita o ni mo mafua maka. Koe konga peia whei ngai potu ngawe ke toi mateu te wangi a tongani ke ngai whatamake o ku hoko whatupake. Nei rawa le rea te tuunga mātua me he office koe ni whawhonua ke no tonga ngai kina o e ngai whatamaki. Whawhope I he tokoni a e pureanga, ke whai e ngāwe koe ni ki hono liliu, o e tahi, pia pehe ke ngai sima, vai peia, o ku tuu peia te ia, ka o koe ke whahano ngāwe ake.
ke whai hano liliu, ke toi maange, ke lava maumea i Hawaii inu, no muka, pea pehe ki lulunga. Pea koe tūnga koe i he lotonga ni ko mahino pe ko au mahalo ai vai ko liliu i no muka ki ha rita e uamano tupu. Pea pehe foki ki hawhewa, lai i he rita ia whafufua ke ha rita me yofi i ano mano, o si whai ngawe ki ai hawhewa. Whatonga ia ni koe taimi koe ni koe wike ko o si foka wike ia na e hako pe nai pege ke sai e tahi, pe nai tūnga e nofo pea tūnga mātua ko ni o whako whatongia i hawhewa ko ni pea mō lulunga. Ne o si whahoko whoki ngā he polokalama ahi tatau ki mu atu, kāna i kau kei me whie mau o he ahi o whitukutuk whawawawe, ai oku kei whotu o he potu ngawe ke toi whahoko e ni he kahau. Kai ke he koe ahi ke ni whahoko ia i he wheitu o maulaloange. Ki moe pia tau mawai, tuto whakaingi pe heni ki he ngāhi ulu i o ngongo. Whapapau i me potu ngai mo ui ko i tō ngani liwanga i Omicron i COVID tahi wā ai a koe PA5. Whelotoi ai potu ngai aku mo aku ngā we me potu ngai mo ui ke tau he whanau wako i he kasi taha hua mui whā. O e ako lotoloto ko kolomotu a i api, koe hi koe puke o ngō whai ako mui whanau wako i ngā hei kasi koe ni COVID tahi wā. Pea no tanga wha o te ngahi tō koni e ofis whawhonua ki ngai mea whatupa ke ki haapai ki ngahi we sia ko ia mi he la a. Koe ka kātou e pē ngahi o ngongo i lea whatonga me whatawange, nei au taki kotoa pē ngahi o ngoni ki rato whāne kotoa pē. Whamaratu he tau kei whi au mai, ka mō mea.